салом алейкум бинандагони гиромӣ. бинандаҳои азиз, нашри барномаи иттилоотии ахборро бо хабаргузоришҳои тоза манзури шумо менамоем. дар студия бо шумо ёр муҳаммад самад ва наргиз шарифзода. имрӯз дар барнома тадбирҳо дар заминаи ташаббусҳои ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳалли мушкилоти марбут ба об, омодагиҳо ба конфронси сатҳи баланд, натиҷаи нақшаҳо дар ин самт. вусъати созандагӣ дар шаҳри Конибодом, раванди сохтмон дар иншооти ҷашнӣ. усулҳои самарабахш дар самти ҷамъоварии беталафи ҳосил, истифодаи техникаҳои кишоварзӣ ва имконот дар ин самт. омилҳои фаровонҳосилӣ дар самти ғанисозӣ сабати истеъмолӣ дар вилояти Хатлон, дурнамои кишт ва ҳосилғундорӣ дар вилояти Хатлон. майдони фарроғ барои муаррифии ҳунару маҳорат, озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи Носири Хусрав. таҳаввулоти ҷаҳонӣ тақозо менамояд ки таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба мушкилоти вобаста ба об бештар гардида, ҷанбаҳои гуногуни ҳалли масъалаҳои марбут ба рӯзномаи ҳадафҳои рушди устуворро пайдо намояд. ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ташаббускори 10-солаи нави амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 раванди оби Душанберо оғоз бахшида, соли 2018 конфронси нахустини сатҳи баландро оид ба 10 сола доир намуд ва баргузории конфронси навбатии он аз 6 то 9 июни соли ҷорӣ дар назар дошта шудааст ки дар ҳошияи он муҳимтарин масъалаҳои вобаста ба об мавриди баррасӣ қарор мегиранд. Фахриддини Муҳаммад Юсуф гузориш медиҳад. таконбахшӣ ба амалҳо ва шарикӣ дар соҳаи об дар сатҳҳои маҳаллӣ, миллӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ. Ин ҳадаф ҳамакнун дар заминаи раванди оби Душанбе ки ҳанӯз соли 2018 дар заминаи 10-солаи нави амал об барои рушди устувор оғоз гардида буд, коршиносони сатҳи байналмилалӣ ва сиёсатмадорону иқтисоддонҳоро дар шаҳри Душанбе ба ҳам меорад. Конфронси навбатии сатҳи баланд оид ба раванди оби Душанбе ки аз 6 то 9 июни соли ҷорӣ дар назар дошта шудааст, дар самти истифодаи оқилонаи манбаъҳои обӣ ва ҳамкории муштарак натиҷаҳои назаррасро ба бор хоҳад овард. тадбирҳои муштараки ҳамоҳангсозӣ ва тақвиятдиҳандаи робитаҳои судманд дар самти ҳалли мушкилоти марбут ба об тақозои замон буда, дар раванди дигаргуниҳои табиӣ ва зарурати дастрасӣ ба оби ошомиданӣ бо ҳамовозӣ бояд сурат гирад. дар ин замина ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳалли мушкилоти марбут ба об ва бозгӯии оқибатҳои раванди дигаргуниҳои иқлимӣ пешоҳангӣ нишон дода, аз рӯи пешниҳодҳои мушаххас консепсия ва нақшаҳои амалро муаррифӣ намудааст ки бо ҷонибдории ҷомеаи ҷаҳонӣ хоса қатномаҳои Созмони милали Муттаҳид баҳри никоҳолии сокинони сайёра роҳандозӣ мешаванд. ҳадаф аз ҷашнгирии санаи мазкур ин пеш аз ҳама таваҷҷӯҳ ва ҷалби ҷомеаи ҷаҳонӣ ба истифодаи самаранок ба идоракунии дуруст ба ҳифзи захираҳои обӣ маҳсуб меёбад. омӯзиши масоили марбут ба рушд натиҷагирӣ аз раванди татбиқи барнома ва муқаррароти амал бо роҳи муайян намудани дурнамои самараноки фаъолият дар давраи наздик бояд натиҷа диҳад, зеро ҳамоҳангиҳо дар робита ба баррасии мушкилоти сайёра, дар робита ба эҳтиёҷот ба об ва омӯзиши пешниҳодоти расмии коршиносони байналмилалӣ роҳҳои коҳиш додани дигаргуниҳои табиӣ аз ҷумла дастрасиро ба оби ошомиданӣ мушаххас менамояд. захираҳои обие ки имрӯз дар ҷаҳон ҳастанд, онҳо ба ҳиссаҳои гуногун тақсим мешаванд ва аз тамоми захираҳои обии кураи арз танҳо беш аз 2% онҳо оби нӯшокӣ ва истеъмолкунанда ҳастанд ки қисми аъзами инҳо дар перяхҳо маҳфуз ҳастанд. вале раванди тағйирёбии иқлим боис бар он шудааст ки ҳамин миқдору сифати ҳамин захираҳои обиро низ коҳиш диҳад. бо дар назардошти тақвияти минбадаи ҳамкориҳо ва татбиқи назарраси тавофуқоти то ба ин дам ҳосил гардида барои пешбурд созишномаҳо ва ёддоштҳои ҳусни тафоҳум низ тартиб ёфтанд ки аз рӯи он фаъолият ҷараён дорад. ҳамакнун бо такя ба 10 солаи нави амал аз ҷумла конфронси дуюми байналмилалии сатҳи баланд ки 6-9 июни соли 2022 дар шаҳри Душанбе барпо хоҳад гардид, ташкили тадбирҳои тарғиботии хоса, идомаи марафон дар масирҳои марбут ба қаламрави Тоҷикистон дар назар аст ки то ба перяхи Фетченко идома карда дар шаҳри Душанбе дар арафаи конфронси дуюми Душанбе анҷом меёбад. ҷиҳати рушд ва пешрафти устувор дар мамлакат масъулиятшиносии ҳар як нафар нақши муҳим мебозад. масъулиятшиносӣ ба ахлоқ, тарбия, дониш ва виҷдони инсон пайвастагӣ дорад. ҳама намуди фаъолият бояд дар доираи масъулиятнокӣ анҷом дода шавад. масъулият ҷавобгарӣ, масъул будан барои кореро ифода карда, масъулиятнокӣ ҳисси ҷавобгарӣ, эҳсоси ҷавобгарии чизе ё касе мебошад. масъулият болотар аз вазифа аст. масъулият болотар аз уҳдадорӣ аст. чун агар мо
вазифамонро اجرا نکنیم با این یا آن راه مجبور هستیم که آن را اجرا کنیم و عهده‌داری ما را نیز همین چنین. اما مسئولیت به ایمان به وجدان هر کس وابسته است. یعنی هر نفر باید در اجرای وظیفه خود مسئولیت احساس کند. در جامعه شخص را مسئولیت شناس میگویند که جوابگر بودن خود را برای انجام کار درک کرده است. به طور مثال اگر والدان خود یافته و مسئولیت شناس باشند پس فرزندان آنها نیز در چنین محیط رشد خواهند کرد. اگر والدان بی‌پروا باشند و نسبت حیات فرزندان کم توجهی ظاهر نمایند پس فرزندان نیز در آینده چنین مناسبت را با آنها روا خواهند دید. اگر ما میگیریم هر یک اعضای جامعه، هر یک عضو جامعه مسئولیت دارد، مسئولیتناک باید باشد. وقتی که ما مسئولیت احساس میکنیم وظیفه خود را به درجه باید اجرا میکنیم، چون شخص مسئولیتناک وظیفه‌اش رو هم با صفت هم در وقتش با مسئولیت بلند اجرا میکند. معلم باید خوب درس گوید، دکتر خوب باید طبابت کند، کارگر نقص کار کند، دهقان کشت و کارش را موافق طلب براه ماند، آنگاه جامعه پیش می رود. شخصی به مسئولیت نفر است که حسی مسئولیت ندارد و نسبت کار و فعالیت خنک نظرانه و بی‌پروایانه رفتار می کند. هر نماینده کسب و کار اگر وظیفه‌اش را درست اجرا نکند، از روی مسئولیت رفتار نکند، بی مسئولیتی کند، ما می‌بینیم که در عموم ضرر جامعه میشود. ببینید در تاجیکستان دو قانون ملی است. یکی که در دنیا همتا ندارند، یکی قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند، دیگر یک قانون درباره تنظیم و رسم و آیین ها و این دو قانون کاملا قانون های ملی هستند که باعث آموزش از طرف کشورهای دیگر، جامعه های دیگر شدند و این دو قانون در اصل قانونی هستند که مسئولیت را طلب میکنند. مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند و دیگر مسئولیت هر یک عضو جامعه در رعایت اصلا قانون و قانونیت. اگر سخن سری مفهوم‌های چون مسئولیت چیست و مسئولیت شناس بودن چی معنی دارد رود، اندیشه کردن ضرور است که این مفهوم‌ها در زیر عباره اخلاق حمیده انسانی جنبست می‌گردد. خلاصه کردن ممکن است که عامل اساسی آسودگی اهالی و پیشرفت دولت از مسئولیت شناس بودن هر اعضای جامعه نسبت به کار و فعالیت خود وابستگی دارد. ماه دکبر سال 2021 کودکس اندازی جمهوری تاجیکستان در تحریر نو قبول گردید که از 1 январи سال 2022 مورد عمل قرار دارد. با نظر داشته عمل کودکس اندازی جمهوری تاجیکستان در تحریر نو در سمت با شهروندان، متخصصان و اندازه‌پرندگان انجام دادن کارهای فهماندهی آید به مقررات نو اندازی در ولایت سوخت کارهای فهماندهی به راه مانده شده است. گزارش بابا کلان امینزاده. ریاست اندازی ولایت سوخت با عملی نمودن تدبیرهای مشخص نشاندهنده‌های قانونی جمهوری تاجیکستان درباره بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان در 4 ماه اول سال جاری اجرا نمود. همچنین مسئولین ریاست اندازی ولایت برای بلند برداشتن سطح خدمترسانی به اندازه‌پرندگان و بهتر نمودن کارهای توضیحاتی و فهماندهی با نظر داشت مورد عمل قرار گرفتن کودکس اندازی جمهوری تاجیکستان در تحریر نو کارهای ترغیباتی را بین شخصان حقوقی و اهالی وسعت میبخشند. مورد ذکر است که برای مهیا نمودن شرایط مساعد برای عملی نمودن فعالیت اقتصادی، هوسمندگردانی صاحبکاری، بهتر و خوبتر به راه ماندن مناسبت‌های اندازی، زیاد نمودن استحصال محصولات و خدمت‌رسانی در داخل جمهوری طبق درخواست و پیشنهادهای صاحبکاران ماه سپتامبر سال 2012 و بعداً ماه دکبر سال 2021 کودکس اندازی جمهوری تاجیکستان در تحریر نو قبول گردید که از 1 январи سال 2022 مورد عمل قرار گرفت. نظارت انداز در شهر خوجند طبق دستور سپارش‌های از وزارت صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت قرار فرمایش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان طلبات کودکس انداز جمهوری تاجیکستان فعالیت کاری خود را برآورده و توانستند که آن عهده‌داری که به ذمه‌شان گذاشته شده بود در 4 ماه سپریگرده سال 2022 اجرا نمایند. نظارت انداز در شهر خوجند در یک جایگی با ریاست انداز کمیته انداز نزدیک جمهوری تاجیکستان پیوسته در نقطه‌های خدمت رسانی بازار مرکزهای سودا با اندازه‌پرندگان کارهای فهماندهی می‌گذراند. موقعیت تغییر لایحه‌های کودکس انداز در تحریر نو قرار فرمایش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان را با اندازه‌پرندگان همیشه می‌رسانند. کودکس اندازی جمهوری تاجیکستان در تحریر نو که از 1 январи سال جاری مورد عمل قرار داده شده است، روند مأموریت‌کننی اندازها را شفافتر ساخته، جهت باز هم بهتر نمودن مأموریت‌کننی انداز، فراهم آوردن فضای مناسب اندازبندی برای جلب سرمایه‌گذاری‌ها، تشکیل جاهای نو کاری، اینچنین تحکیم اقتدار صنعتی و صادراتی کشور
ва ҷорӣ намудани технологияи рақамӣ равона шудааст. зиёдшавии ҳаҷми воридоти андозҳо ба бюджети давлатӣ сарчашмаи асосии пешравии соҳаҳои хоҷагӣ, таъмини саривақтии маошу нафақа, обод ва зебо гардидани намо ба тари шаҳрҳо ва деҳот, баланд гардидани сатҳи зиндагӣ ва некуаҳволии мардум аст. Дар ин давом баҳри маъмулкунонии андозҳо, ҷорӣ намудани технологияи муосири иттилоотӣ, хизматрасонӣ ба андозсупорандагон, қабул ва коркарди эъломияҳои андоз дар шакли электронӣ, ба қайгирии саривақтии андозсупорандагон, ба саривақт баррасӣ намудани муроҷиати андозсупорандагон корҳои зиёд ба анҷом расонида шудааст. имрӯзҳо дар мақомоти андоз даҳҳо барномаҳои соҳавии иттилоотӣ таҳия ва мавриди истифода қарор дода шуданд, ки фаъолияти мақомотро ба стандартҳои муосиру байналмилалӣ мутобиқ гардонидаанд. Бобокон Намизода, мақсади мақсад, ахбор. барномаи ахборро идома медиҳем. бинандагони гиромӣ, дар ноҳияи Қубодиён ҷамъоварии ҳосили ғалла, зардолу ва дигар навъи сабзавот шурӯъ гардида, кишоварзон дар баробари таъмини бозори дохилӣ ба хориҷи кишвар низ маҳсулоти хушсифати кишоварзӣ содирот мекунанд. дар ноҳия ҳамчунин дар майдони беш аз 7000 гектар пахта парвариш мешавад, ки ҳосили эҳтимолӣ то ба 40 сентнерӣ пешгӯӣ мегардад. Абдурозиқи азиз мавзӯъро идома медиҳад. пахтакорӣ асоси рушди кишоварзӣ дар ноҳияи Қубодиён маҳсуб меёбад. кишоварзони ноҳия ҳамасола дар масоҳати бештар аз 7000 гектар пахта парвариш мекунанд. 25% нақшаи кишту истеҳсоли ашёи хоми содиротӣ аз ҳисоби ноҳияи Қубодиён дар хоҷагии тухмипарварии авесто ба қайд гирифта шудааст. заминҳои солҳо боз бекорхобидаи мавзеи тахти сангин давоми якчанд соли охир баъд аз ба ихтиёри хоҷагии тухмипарварии авесто қарор гирифтан дубора ба гардиши истеҳсолӣ табдил дода шуданд ва акнун дар ин майдонҳо пахта, полезӣ, ғалладона ва дигар навъи растаниву зироат парвариш мекунанд. Чилахон Қурбонализода, сарпарасти хоҷагии тухмипарварии авестои ноҳияи Қубодиён, омилҳои дубора ба заминҳои кишт табдил ёфтани ин қидаҳоро баҳрамандӣ аз мусоидати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ намуд. дар ин қидаҳо ду нав пахтаи хориҷӣ ва тухмии хатлон 2014-ро парвариш карданд. дар 700 гектар ҳамин гуна пахтаи хуб нашонамо дорад. ғизои аввал 200 килограммӣ ба ҳар як гектар таъмин карда шуда, акнун сарпарасти хоҷагӣ ният дорад, ки то 40 сентнерӣ ҳосили пахта ҷамъоварӣ намоянд. дар баробари пахтакорӣ ҳамчунин дар хоҷагӣ дар масоҳати бештар аз 30 гектар гандуми обӣ парвариш карданд. ин нави тухмиро аз Федератсияи Россия ворид намуданд. аз рӯи ҳисоби пешакӣ нишонаҳои ҳосил беш аз 40 сентнерӣ арзёбӣ мешавад. инҷониб ба ғалазор 2 маротиба ғизо доданд. ҷиҳати тавлиди ҳарчи бештари маҳсулот эътимодашон қавӣ аст. қисмате аз заминҳои иловагӣ бо назардошти ҳавасмандии саҳмдорон барои обчакорӣ ба ҳар як саҳмдор ба андозаи аз 10 то 20 сотиқ тақсим карда шудааст. дар ин заминҳо деҳқонон пиёз, картошка, полезӣ ва дигар навъи сабзавот истеҳсол мекунанд. 12671 гектар замин дар кишти зироатҳои кишоварзӣ гузаронданд, ки 101% дурноморо дар бар мегирад. аз он ҷумла дар майдони 2503 гектар гандум, 94 гектар ҷав, 430 гектар маккадон, 1141 гектар сабзавотҳо, аз он ҷумла 265 гектар помидор, 165 гектар бодиринг, 366 гектар пиёз, 332 гектар картошка, 560 гектар полезӣ ва дигар зироатҳо кишт намуданд. боғдорӣ ҳам асоси пешрафти кишоварзӣ дар ноҳия дониста мешавад. дар Қубодиён ҷамъоварии ҳосили зардолу хуб ҷараён дорад. дар ҳамкорӣ бо боғпарварони вилояти Суғд меваи зардолуро хушк карда барои содирот ба хориҷи кишвар мутобиқ месозанд. ин иқдом муҷиб ба он шуд, ки меваи зардолу дар Қубодиён талаф наёфта, сокинон ҳосили боғҳои назди ҳавлигиро дар маҳалли худашон тиҷорат намоянд. имсол мувофиқи дурнамо хоҷагидорони вилояти Хатлон бояд дар майдони 20520 гектар сабзавот ва дар майдони 124664 гектар кишти ғалладонагиҳоро ба роҳ мемонданд. бо мақсади истеҳсоли бештари маҳсулоти ватанӣ ва таъмини сабади истеъмолии кишоварзони бо таҷрибаи вилоят аз дурнамо бештар ғалладонагию сабзавот ва полезӣ кишт намуданд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо.
فراوانی بازار، استحصال محصولات از جهت اکولوژی تازه، قانع گردانیدن طلبات استعمالی اهالی و پس کردن ارزش اصلی محصولات و به تنظیم درآوردن نرخ سبزیجات، میوه و دیگر مواد غذایی از استفاده با ثمر و عاقلانه هر قطعه زمین حاصلخیز دیار وابسته است. موافق دستور سپارش‌های راهبریت عالی مملکت در سمت استفاده ثمرناک زمین‌های کارم آبی، گرفتن نه کم از 3 حاصل سهمداران دهات را میباید از سهم زمینی که در خواجگی‌های دهقانی دارند و در این برابر قطعه‌های زمین نزد حولگی و زمین‌های پرزیدنتی را نیز دلگرمانه استفاده برده استحصال محصولات با صفت وطنی را افزون گردانند. موافق دورنما کشاورزان ولایت ختلان که استحصال کنندگان اساسی محصولات کشاورزی به شمار می‌روند، امسال در میدان 311333 هکتار کشت زراعت‌های گوناگون را براه مانده در تأمین بازارهای داخلی با سبزیجات، میوه و پالیزی‌ها سهم نظررس دارند. حاصل پالیزی‌ها در ناحیه دوستی امسال خیلی فراوان است. خواجگیداران با تجربه مقصد دارند که از میدان 1005 هکتار زمین حاصلناکی را به زیاده از 30,000 تن رسانند. این کشت‌های پر از حاصل را ما در ناحیه دوستی مشاهده نمودیم که حاصل پالیزی‌ها خیلی فراوان است و صاحبکاران از ولایت سوخت و دیگر نواحی آمده از سر زمین محصولات را یک لوح خریداری نموده و به بازار پیشنهاد می‌سازند. امسال طبق نقشه باید کشاورزان 362,000 تن پالیزی استحصال نمایند. قریب که در همه ناحیه‌های منطقه باختر این زراعت همچون زراعت فایده آور از جهت اقتصادی می باشد و در ناحیه‌های این دوستی، قبادیان، شهر توز، ناصر خسرو، پنج ناحیه جهان نیز یکی از استحصال کنندگان اساسی زراعت‌های پالیزی در ولایت به حساب می‌رود. البته در دهه دوم ماه می زراعت‌های پالیزی به مانند تربوز و هندلک در ناحیه دوستی البته تیار است و صاحبکاران از ولایت سوخت، از شهر دوشنبه و دیگر مناطق مملکت زراعت‌های پالیزی را برای تامین نمودن بازارهای دیگر شهر و ناحیه خریداری نموده برده ایستادند. میدان زمین‌های کارم آبی در این ناحیه اقلیمش گرم 15154 هکتار است که سهمدارانش در یک سال از این زمین‌ها 3 مراتبه حاصل گرفته از حساب بروقتر به بازار برآوردن محصولات منفعت بیشتری اقتصادی می‌گیرند. کشت سبزیجات طبق دورنما در ولایت باید 20520 هکتار را تشکیل میداد، ولی کشاورزانی با تجربه توانستند از دورنما بیشتر سبزیجات کشت و استحصال نمایند. اکثرا خواجگیداران با تجربه در ولایت سبزیجات بروقتی را در گرمخانه‌های موسمی کشت نموده محصولاتش را از همه پیشتر پیشنهاد خریداران می نمایند. در ناحیه کشانیان پرورش و استحصال سبزیجات بروقتی در این گونه گرمخانه‌ها در حال رشد است و سال سهمداران دهات به این طرز کار هوسمندی بیشتر پیدا میکنند. در صحرای کشاد نیز کشت سبزیجات گوناگون براه مانده شده است. تجربه بی‌نظیر و زحمت شبانه روزی امکان فراهم آورد که در بازارهای یک لوح فروشی ولایت حاصل خیلی فراوان است و صاحبکاران از ولایت‌های سوخت، بدخشان، وادی رشت و شهر دوشنبه آمده محصولات خریداری می‌نمایند و طلبات استعمالی خریداران را قانع می‌سازند. در خواجگی‌های جمع‌آوری ولایت جمع‌آوری حاصل غله نیز آغاز گردید. میدان غله‌دانگی‌ها در یک جایگی با جواری مکه دان 131,000 هکتار را در بر می‌گیرد. айни замон дарави ғалладонагиҳо шурӯъ кардем. дар муҳлати аз 10 то 15 рӯз метавонем пурра дарави ғалладонагиҳоро ба анҷом расонем. خواجگیداران با امید خیرمانی پربار به جمع‌آوری حاصل شروع نموده امید دارند که امسال صرفه‌کارانه حاصل جمع‌آوری شده را استفاده برده برای تیر ماه و زمستان مواد غذایی را ذخیره می‌نمایند و به دیدروی میدان غله‌زار در کشت تکراری دیگر سبزیجات و لوبیاگی و یا پالیزی کشت می‌نمایند. زیرا منبع اساسی درآمد و آبادی روزگار از راه‌های اینواسیونی پرورش زراعت کار گرفتن، بلندبرداشتن فرهنگ زمینداری و برکت مهنت است. در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت با نزدیک شدن موسم دروی غله آمادگی‌ها برای سری وقت و بی‌تلف جمع‌آوری نمودن حاصل ادامه دارد. در همین زمینه در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت در همکاری با اداره‌های تامین کننده تکنیک ماشین‌آلات کشاورزی برای دستگیری کشاورزان و خواجگیداران سفربر گردیده حاصل سری وقت بی‌تلف جمع‌آوری می‌شود. گزارش خبرنگاران ما در این خصوص.
ин шабу рӯз агар дар хоҷагиҳои пахтакори шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд маъракаи коркарди байниқатории пахтазор ва ғизодиҳии он идома дошта бошад, пас хоҷагиҳои ғаллакори як қатор ноҳияҳои дигари вилоят барои ҷамъоварии ҳосил омодагӣ мебинанд. тавре мушоҳида гардид барои коркарди хубу саривақтии байниқатории киштзорҳои пахта дар ҳудуди вилоят техникаҳои замонавӣ филиали корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии Тоҷик Агролизинг дар вилояти суғд равона гардидааст. иттилоъ дода шуд ки соли 2022 аз тарафи хоҷагиҳои деҳқонӣ, фермерӣ ва шахсони воқеӣ ки дар соҳаи кишоварзии вилояти суғд фаъолият доранд ба унвони филиали корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии Тоҷик Агролизинг 59 дархосту ариза оид ба харидории технику таҷҳизот ворид шуда 13 тракторҳои тамғои гуногун аз ҷумла МТЗ 80, испорҳо, алафдарафт, тойбанд, заҳрпочак ва ғайра дастраси хоҷагидорону кишоварзон карда шудааст. خیلی که امروز دیدای استادیتون کشتی اولی باری به آخر رسیده رفت کار کردی پخت سرشدگی در این سمت خیلی که دیدای استادیتون کارخانه واحدی دولتی یک سهم خودش رو گذاشته با تکنیک‌های حاضر زمانی کارکردی بر قطار کلتیواتوری پخته کارکرد کرده ایستاده است و دهقانان این تکنیک‌ها آنچه بسیارتر نو و دستگیریش یعنی که تیز کارکرد میکنند و کارکرد زمین چخورتر برای تازه کردن علف‌های بیگانه این تکنیک‌های نو جدای هم متاثر می‌باشد. تیار هستیم با ریزه درخواست‌هاشون آورده دسترس نموده به دهقانان و کشاورزان یاری خود را رسانیم. طبق معلومات فعلا در 13 شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد مرکزهای خدمت‌رسانی تکنیکی کارخانه واحد دولتی جمهوریوی تاجیک اگرولیزینگ فعالیت داشته مسئولان فیلیال برای دستگیری کشاورزان و خواجگیداران تمام امکانات در اختیار داشته را روانه می‌سازند. тавре гуфта шуд барои дастгирии сокинону хоҷагиҳои ғаллакори ноҳияҳои вилояти суғд дар мавсими ҷамъоварии ҳосил 8 комбайни ғалладарави замонавӣ нева эффект полисия ва класс пурра омода хоҳанд буд. мо кормандони корхонаи тоҷик агролизинг тайёр ҳастем ба кишоварзони вилоят барои беталафу саривақт ҷамъоварии ғалла бо комбайнҳои нави ҳозирзамон барои ғондоштани ғалла тайёр ҳастем ки кӯмаки худро ба деҳқонон расонем. филиали корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии тоҷик агролизинг дар вилояти суғд фаъолиятро дар асоси дастуру супоришҳои роҳбарияти олии ҳукумати мамлакат то рафт тақвият бахшида сол аз сол бо ворид ва дастраси кишоварзону хоҷагидорон намудани техникаву мошиноолоти истеҳсоли охирони кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон дар татбиқи ҳадафҳои стратегӣ саҳми назаррас мегузорад. дар заминаи талошҳои пайваста соли 2022 теъдоди лизинггирандагон дар ҳудуди вилоят ба 110 нафар расида аксари маблағҳои лизингӣ дар асоси шартнома пардохт гардидааст. терроризм ва экстремизм яке аз падидаи номатлуби ҷомеаи муосир буда хатари гаравидани ҷавононро ба ҳизбу ҳаракатҳои ҷиноятпеша бештар намудааст. дар раёсати бозрасии давлати автомобилии вазорати корҳои дохилӣ дар якҷоягӣ бо ташкилоти ҷамъияти муқовимат бо терроризм ва экстремизм машварати тарғиботӣ баргузор гардид. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши Иброҳим Назруллозода. терроризм ҳамчун вабои аср ба амнияти ҷаҳон ва ҳар як сокини сайёра таҳдид намуда барои башарият хатари на камтар аз силоҳи ядроиро ба миён овардааст. рӯз то рӯз терроризм ва экстремизм ба хатари глобалӣ табдил ёфта ҷаҳони муосирро ба ташвиш овардааст. имрӯз дар раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилӣ дар якҷоягӣ бо ташкилоти ҷамъияти муқовимат бо терроризм ва экстремизм семинар-машварат дар мавзӯи терроризм ва экстремизм падидаи номатлуб баргузор гардид. дар он намояндагон аз вазорати корҳои дохилӣ ва хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иштирок намуданд. ҳадафи баргузории чорабинии мазкур инъикоси пешрафт ва талошҳои кишвар дар самти муқовимат бо терроризм ва ифротгароӣ тибқи стратегияи қабул оид ба муқовимат ба терроризм ва экстремизм барои солҳои 2021-2025 мебошад. таъкид гардид ки имрӯзҳо дар гӯшаҳои гуногуни сайёра миллионҳо нафар одамон гирифтори хавфу таҳдид ва оташи ҷангу низоъҳо гардиданд ва зуҳуроти терроризму ифротгароӣ ба хатари бесобиқаи ҷаҳонӣ табдил ёфта оқибатҳои фоҷиабору дарозмуддати ҷамъиятиву сиёсӣ ва маънавиро ба бор меорад. Назруллозода Иброҳим Баҳодури Қурбон, мақсади мақсад, ахбор.
мудофиаи гражданӣ ки маҷмӯи чорабиниҳои умумии давлатӣ, мудофиавӣ ва муҳофизатӣ мебошад, барои ҳимояи аҳолӣ ва иқтисодиёти мамлакат равона шудааст. Дар шаҳри Роғун машқи мукаммали мудофиаи гражданӣ гузаронида шуд, ки дар ҷараёни он 568 корманди идораҳои гуногуни шаҳр иштирок намуданд. ҳамкорони мо мавзӯъро идома медиҳанд. машқҳои тактикии амалӣ дар шаҳри Роғун дар асоси нақшачорабиниҳои Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар мавзӯи амали мақомот, роҳбарияти мудофиаи гражданӣ, қувваю воситаҳои хадамотҳои мудофиаи гражданӣ, зернизомҳои низоми ягонаи ҳудудии пешгирӣ ва рафъи ҳолатҳои фавқулода ҳангоми кандашавии ярч дар деҳаи саянгари шаҳраки Обигарм гузаронида шуд. Зимни чорабинӣ таъкид гардид, ки ташкили омӯзиши аҳолӣ оид ба мудофиаи гражданӣ яке аз вазифаҳои мудофиаи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. ҳангоми гузарондани омӯзиши машқҳои тактикӣ миёни аҳолӣ амалан машқ гузаронида шуда, ба сокинон дар кадом ҳолат бояд чӣ гуна амалро ба анҷом расонанд омӯзонида шуд. пайдо кардани маълумот ва амалан таҷриба кардани он оид ба расондани ёрии тиббӣ ба шахсони зарардида дар ҳолатҳои фавқулода аз ҷониби аҳолӣ фаъолона анҷом дода шуд. имрӯз рӯзи сеюм аст, ки машқҳои тактикии амалӣ дар шаҳри Роғун идома доранд. дар ҷараёни гузарондани машқҳо 568 нафар аҳолӣ ва 82 техникаи муҳандисӣ ҷалб карда шуданд. дар рафти машқи мазкур қувваҳои ҷалбгарда пурра амал намуданд. он супоришҳое ки аз тарафи ситоди роҳбарикунанда ба онҳо татбиқ гардид, сари вақт ва восифати баланд иҷро гардид. дар дораи стратегияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оя пас намудани хавфи офати табиӣ барои солҳои 2019-2030 чорабиниҳои пешгирикунанда амалӣ карда шуданд ва баргузор намудани чунин машқи чорабиниҳо дар таҷрибаи қувваҳои мудофиаи гражданӣ таҷриба зам намуда, баҳри барам бардоштани омодаги онҳо ба ҳолатҳои фавқулода сайқал медиҳанд. мувофиқи низомномаи тартиби гузарондани машқҳои мудофиаи гражданӣ, чунин машқҳои тактикии амалӣ дар 3 сол як маротиба миёни аҳолӣ гузаронида мешаванд. ҳадаф аз гузарондани чунин чорабинии омӯзишӣ ин санҷиши аҳолии деҳаҳо ба ҳолатҳои фавқулода аз ҷумла кандашавии ярч, заминларза, нишон додани ҳушёрӣ ва ҷасорати саривақтӣ дар ҳолати нобаҳангом ба амал омадани ҳодисаҳои табиӣ, ҷустуҷӯи шахсони гумшуда ва расонидани кӯмаки аввалияи тиббӣ ба зарардидагон мебошад. Зульфия Раҳимзода, Баҳодури Истам, Ахбор. бо ташаббуси шӯъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар ноҳияи Ҷайҳун дар маркази ноҳия ярмаркаи ҷойҳои холии кор ва вазифаҳои озод гузаронида шуд. гузориш доир ба натиҷаи тадбирҳо дар самти соҳибшуғлнамоии аҳолӣ. бо мақсади таъмини корҷӯён бо ҷои кори доимӣ ва мавсимӣ дар маркази ноҳияи Ҷайҳун тибқи нақшаи корӣ шӯъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар ноҳияи Ҷайҳун ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ ва вазифаҳои озод гузаронида шуд. дар ин тадбири амалӣ ташкилоту идораҳо, хоҷагиҳои деҳқонӣ ва дигар субъектҳои корфармо ширкат намуда, вобаста ба эҳтиёҷоти худ вазифаҳои озодро ба муроҷиаткунандагон пешниҳод намуданд. бекор будам. имрӯз фаҳмидам, ки дар ҳамин ноҳия аз тарафи шуғли аҳолии ноҳия бо ҷои кор таъмин карда истодам. омадам якчанд корҳои ҷои кориро аз назар гузарондам ва бо ҷои кор таъмин шудам. якчанд курсҳо пешниҳод кардан, ман ба курси кавшергарӣ таъмин шудам. тибқи иттилои масъулини соҳа дар ноҳияи Ҷайҳун давоми соли ҷорӣ 6 маротиба чунин ярмаркаҳои ҷои кори холӣ ва вазифаҳои озод гузаронида шудааст, ки дар натиҷа зиёда аз 100 нафар сокинони ноҳия бо ҷои кори доимиву мавсимӣ таъмин карда шуданд. як қатор ҷавонон ва шаҳрвандоне ки имрӯз муассисаҳои олии донишгоҳу донишкадаҳои кишварро хатм намуданд ба ташкилоту муассисаҳое ки ҷойҳои кори холии худро дар ин ярмарка пешниҳод намуданд, сазовори ҷойҳои кори доимӣ ва мавсимӣ гаштанд, ки ин ҳам бошад барои таъмин намудани аҳолӣ ба шуғли доимӣ мусоидат менамояд. вобаста ба таъмин намудани аҳолӣ ба корҳои мавсимӣ шаҳрвандоне ки хонашин ҳастанд, онҳоро сафарбар менамоем ба хоҷагиҳои деҳқонӣ фермерӣ ба корҳои мавсимӣ, яъне ки имрӯз айни ҳол бандобасти пиёз идома дорад, мо сафарбар менамоем ба ин корҳо. баҳри соҳибкасбу соҳибҳунар намудани нафарони корҷӯву бешуғл аз ҷониби шӯъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар ноҳияи Ҷайҳун якчанд курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзишӣ ба монанди кафшергарӣ, ошпазӣ, дӯзандагӣ, омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ ва дигар ихтисосҳои марбут ба талаботи бозори меҳнат, роҳандозӣ ва мавриди амал қарор доранд. Таварали соҳибназар, Парвизи Сафар аз ноҳияи Ҷайҳун барои барномаи Ахбор.
ادامه برنامه اخبار. آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیزی من در مملکت میان جوانان و نورسان صاحب استعداد گذرانیده می شود. این آزمون در برابر دریافت چهره های نو صنعتکار و هنرمند همزمان عنعنه ارزشمند ملی و میراث پرقناوت نیاگان را در بین مردم ترغیب می نماید. گزارش همکاران ما از ناحیه ناصری خسرو. даври аввали озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи дурдасти вилоятхатлон носири хусрав ҳам ҷамъбаст гардид. дар ин ноҳия 12 нафар дӯстдорони санъату ҳунар ҳамчун довталаб дар озмуни болозикр ширкат варзидаю ҳунару малакаи худро ба аъзои ҳакамон нишон доданд ва барои сазовор шудани ҷои аввал ва роҳқат гирифтан ба даврҳои баъдӣ миёни ҳам рақобат карданд. шахсан барои ман ҳамчун як довар ва ба сифати як тамошобини оддӣ ҳам бисёр маъқул буд, ба он хотир ки дида мешуд ки мардум аз худашон як шавқмандӣ нишон медиҳанд, не чизи сохтакорона нест, балки худашон алоқа ва шавқ муҳаббат доранд ба ҳамин гуна корҳо. вақте ки ҳамин чизҳо табиӣ ҳастанд дар вуҷуди инсон, вақте ки инсон худаш ҳунар дорад, худаш завқ дорад ва мехоҳад онро барои дигарон пешкаш кунад, албатта аз ҷониби бинанда низ хуб пазируфта мешавад. тибқи мушоҳидаву таҳлилҳои аъзои ҳакамон, довталабони ин ноҳияи дурдаст нисбат ба рушди санъату маънавиёт таваҷҷуҳи хоса доранд, зеро дар озмуни имрӯза аз рӯи ҳама номинатсияҳо аз худ маҳорати баланд нишон доданд. он чизе ки мансуб ба кори худи ман аст, яъне ҳамчун аз нигоҳи суханшиносӣ, шеършиносӣ, матни адабӣ бисёр матнҳои хуб омода карда буданд, матнҳое ки мавзӯъҳои истиқлол, ваҳдат ва дигар масоили муҳими рӯзро ифода мекарданд ва ин аз он шаҳодат медиҳад ки дар ин ноҳия корҳои фаҳмондадиҳӣ, ватандӯстӣ, мавзӯи истиқлол, ҳамин мавзӯъҳо хуб кор карда шуданд дар байни мардум ва ҷавонон бо як шавқмандӣ, бо як алоқаи зиёд ба ҳамин мавзӯъҳо рӯ оварданд ва табиист ки дар ҳамин озмун низ ин кори онҳо аз худаш нишон медод ки воқеан мардум таваҷҷӯҳи зиёд доранд ба ҳамин мавзӯи ватандӯстӣ. бояд гуфт ки дар ин ноҳия аз 12 нафар довталабе ки назди аъзои ҳакамон баромад карданд, танҳо 5 нафари он аз рӯи номинатсияи сарояндагӣ дар жанрҳои анъанавию эстрадӣ ғолибият ба даст оварда роҳхат ба даври вилоятии озмун гирифтанд. бояд гуфт ки дар ин ноҳия аз 12 нафар довталабе ки назди аъзои ҳакамон баромад карданд, танҳо 5 нафари он аз рӯи номинатсияи сарояндагӣ дар жанрҳои анъанавию эстрадӣ ғолибият ба даст оварда роҳхат ба даври вилоятии озмун гирифтанд. худойдоди раҷаб, искандари саид барои барномаи ахбор. дар шаҳри конибодоми вилояти суғд бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон нақшаҳои бунёдкорию созандагӣ таҳия ва амалӣ мешаванд. дар заминаи иқдомҳо дар соҳаи маориф, бунёд ва навсозӣ 40 иншоот аз ҷумла бинои муассисаҳои таълимию томактабӣ, синфхонаҳои иловагӣ, толору майдончаҳои варзишӣ ба нақша гирифта шуда тадбирҳои созандагӣ вусъат доранд. гузориши равзали раҳмон. аҳли ҷомеаи шаҳри конибодом, сокинону соҳибкорони ватанӣ ба истиқлоли давлатӣ бо ифтихору шараф арҷгузорӣ менамоянд ва дар шаҳру деҳоти конибодом баҳри истиқболи сазовори 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон нақшаю барномаҳои бунёдкорӣ таҳриррезӣ гардида корҳои сохтмону ободонӣ вусъати тоза пайдо мекунанд. дар доираи корҳои созандагӣ бо дар назардошти таваҷҷӯҳи давлатӣ ва ҷомеа ба соҳаи маориф, ба таълиму тарбияи фарзандон дар нақшаҳои бунёдкорӣ ба сохтмон, навсозӣ ва ободонию муҷаҳҳазгардонии иншооти соҳаи маориф афзалияти бештар дода мешавад. аз 40 иншооти ба нақша гирифта дар самти маориф оид ба сохтмони биноҳои муассисаҳои таълимию томактабӣ, синфхонаҳои иловагӣ ва дигар иншооти соҳа ки то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бояд дар шаҳри конибодом бунёд карда шаванд, айни замон дар 20 иншоот корҳои сохтмону навсозӣ бо маром идома доранд.
با بنیاد بناهای نو برای 5000 نفر خواننده جایهای نشست فراهم آورده میشوند. بنای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 15 در دهه مدنیت جماعت دهات کهندیار شهر کنیبادام با مساعدت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و سهمگذاری صاحبکار وطنی انور ابراهیموف برای تعلیم و تربیت 320 نفر خواننده در یک بست پیش بینی گردیده است. از روی لایحه بنای مؤسسه از دو آشیانه عبارت بوده. برای اجرای کارهای ساختمان و مجهزگردانی 8 میلیون سومانی روانه گردیده است. بنای نوی مؤسسه تعلیمی رقمی 15 با در نظر داشت افزایش شماره خوانندگان فراهم آوردن شرایط معیاری تحصیل بنیاد گردیده در برابر به نوبت گرفتن حجره‌های کاری، صنفخانه‌ها و کابینت‌های فنی و آزمایشگاه بهره تامین مؤسسه با گرمی مرکز یگانه گرمیدهی ساخته می‌شود. در کوچه به نام اسماعیل سامانی مرکز شهر کنیبادام ساختمان بنای اساسی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 7 در مرحله انجامیابی قرار دارد که از 3 آشیانه عبارت میباشد. در آن صنفخانه‌های تعلیمی، کابینت‌های فنی و حجره‌های کاری جایگیر کرده شده‌اند و برای تحصیل 480 نفر خواننده در یک بست شرایط فراهم آورده می‌شود. در بنیاد بنای نوی مکتب تحصیلات میانه عمومی رقمی 52 در دهه شورابقلعه نیز کارهای ساختمانی وسعت بخشیده می‌شوند. تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان طبق نقشه در شهر کنیبادام و در هر یک دهه بناهای خوش‌طرح و معاصر مکتب و کودکستان‌ها بنیاد می‌یابند. بناهای نوی مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی رقم‌های 21 32 34 48 در دهات پتر، سامانیان، فیضبار، محرم از جمله بناهای کلان لایحه‌ای مؤسسه‌ها محسوب می‌یابند. در شهر کنیبادام به تعلیم و تربیت تا مکتبی کودکان توجه خاص ظاهر کرده شده. حالا در جماعت دهات لاهوتی با مبلغ گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت ساختمان بنای لایحه‌ای کودکستان رقم 2 ادامه دارد که برای فراگیری 120 نفر کودکان در 4 گروه پیش بینی شده است. در شهر کنیبادام برای فراگیری کودکان به تعلیم و تربیت تا مکتبی در برابر اقدام‌های دولتی از جانب صاحبکاران نیز ساختمان کودکستان‌های خصوصی براه مانده شده است. ساخته به استفاده دادن زیاده از 41 انشاءات‌های ساحه معارف به نقشه وارد کرده شد که همه این ساختمان‌ها زمین‌های واقعی دارند، سرچشمه‌های عمیق و دقیق دارند. در سال 2000 سال روان سال 2022 باشد ما به نقشه گرفتیم که یک چند انشاءات‌های ساحه را بخشیده به جشن‌های بزرگ در پیش ایستاده مورد استفاده قرار دهیم. اینچنین ما کوشش می‌کنیم که من بعد کارهای سازندگی بنیادکاری را برای مهیا نمودن شرایط مساعد تعلیم و تربیت برای خوانندگان امکانیت‌ها را روانه سازیم، زیرا خوب می‌دانیم که مهیا بودن شرایط مهیا برای تعلیم و تربیت خوانندگان یکی از عامل‌های مهمی بلند برداشتن صفتی تعلیم و تربیت محسوب می‌یابد. در شهر کنیبادام باز یک اقدام بنیادی بنای نوی کودکستان پذیرایی گردید. صاحبکاران وطنی از پایتخت مملکت شهر دوشنبه بنای موجوده کودکستان رقم 1 شهر کنیبادام را پور در اساس لایحه از نو بنیاد می‌نمایند. این اقدام پذیرفته شده کارهای لایحه‌کشی آغاز گردیدند. در شهر کنیبادام در دیگر سمت و ساحه‌ها کارهای ساختمان و آبادانی وسعت داشته. حالا ساختمان بنای کاری با کارمندان کمیجرایی حزب خلقی دموکراتی شهر کنیبادام، یکچند بناهای بلندآشیانه استقامتی و نوسازی و آباد و خرم نمودن باغ فرهنگی و فراغتی شهر با مقصد فراهم آوردن شرایط سیر و گشت، استراحت و فراغت ساکنان عملی می‌شود. در ناحیه خراسان نیز به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد و ساختمان انشاءات بخش معارف و تندرستی به نقشه گرفته شده با دستگیری مقامات محلی در دهات دوردست ناحیه صنفخانه‌های نو و بنگاه‌های نوی طبی بنیاد کرده می شود. در 5 سال من بعد در ناحیه 10 صنفخانه‌های نو و انشاءات بخش طب به استفاده داده خواهند شد. از ناحیه خراسان خبرنگاران ما گزارش می‌دهند. در ناحیه خراسان از فراهم آوردن شرایط ارزنده تحصیلات از هدف و مرام‌های مقامات محلی محسوب می‌یابد. طور معلوم گردید بیش از 90% بودجه دولتی در ناحیه خراسان به سمت اجتماعی مخصوصاً مکتب و معارف روانه گردیده بود. دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان ده‌ها عدد بناهای علاوگی مکتب و صنفخانه‌های جدید بنیاد کرده شدند. در بخش تندرستی نیز روند تدبیرهای آبادانی خوب به نظر رسید. در دایره گرامی داشت سطح بلند از جشن‌های بزرگ ملت، بنگاه‌های سلامتی در حدود محل تعمیر و تجدید و نوسازی شده، انشاءات نوی ساحه قامت می‌افروزند. با دستگیری مقامات اجرایی حکومت جمهوری تاجیکستان، با دستگیری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان در بیمارخانه رقم 5 شعبه سرایتی را از تمام
تعمیر کاپیتالی برآورده شد و با تمام تجهیزاتش یعنی مجهز گرداندند. باز در 30 سال استقلالیت با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت ناحیه خراسان در بیمارخانه رقمی 6 جماعت دهات هلالی شعبه تولدی که از 10 کت عبارت می باشد در همین سال در 30 سال استقلالیت این را با تمام تجهیزات یعنی مجهز گردانده به فعالیت شروع کرد. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان با دستگیری مقامات حاکمیت ناحیه خراسان در داخل بیمارخانه یک شعبه زمانوی شعبه یعنی جراحی دارای 40 کت بوده که عین حال بالا پوش را به انجام رسانیدند. داخل آنها را رنگ و بار و ادامه دارد. رشد و انکشاف منبعی هر یک دولت و ملت از سالمی جامعه و رشد عقلانی و جسمانی نسل نورس وابستگی دارد. با نظرداشت سالمی مادر و کودک در شهر ایستروشن تدبیرهای ضروری اندیشیده می شود. گزارش مضبوط بابازاده از شهر ایستروشن. امروز در دهات لکت، نوفراج، نجانه، چارباغ و خلای بلند تولدخانه‌های منطقوی برای 25 کتی و در بیمارخانه مرکزی شهر ایستروشن برای تبابت و تولدسازی حامله‌داران 120 کت موجود بوده. دارای همه تجهیزات معاصر و شرایط مساعد شمرده می شود. در این بنای سه‌آشانه آغازشوی زندگی نوزادان، بخش‌های قبول، آرزه‌های حامله‌داران، معالجه و احیاگردانی حامله‌داران، معالجه نوزادان آسیب دیده، جراحی، پس از جراحی، حجره‌های مادر و کودک نوزاد، ختنه نوزادان، آزمایشگاه کلینیکی و تشخیصی و تمیزگردانی عمل نموده، طبیبان دارای معلومات عالی کسبی و همشیرگان پرتجربه منتظم جهت تولد طفل سالم سعی و کوشش به خرج می‌دهند. با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر ایستروشن و مسئولین بیمارخانه مرکزی شهر شعبه جراحی حامله‌داران و مبلغ 26000 تومان تعمیر کلی گذرانیده 2 حجره مجهز با اسباب و اشیاء معاصر برای حامله‌داران حالتشان وزنین جدا کرده شد. در پیشبرد فعالیت شعبه تولد سهم مسئولین بیمارخانه مرکزی شهر نظرس ارزیابی می‌گردد. در دایره استقبال سزاوار از جشن مکرم 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان همه شعبه‌ها و از جمله تولدخانه مرکزی نیز به طور نمونوی تعمیر گردیده با تجهیزات معاصر طبی از قبیل کاردیومانیتور، اکسیژنراتور، پولس اکسیمتر و لامپ‌های مخصوص روشنی‌اش بلند هنگام جراحی حامله‌داران مجهز گردانده شد. امروز این فعالیت در شعبه جراحی کلانسالان پرجوش و خروش ادامه دارد. این شعبه با دستگیری مالیوی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر ایستروشن و وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان با مبلغ نزدیک 3 میلیون سومانی تعمیر و تجدید کلی می‌گردد و در نظر است که روزهای نزدیک مورد استفاده قرار داده می شود. تمام بیمارخانه‌ها و شعبه‌های بیمارخانه از تعمیر جاری و کلی برآورده شده ایستادند. در نظر است در روز وحدت ملی شعبه جراحی کلانسالان که با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر ایستروشن و با دستگیری وزارت تندرستی و اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان از تعمیر کلی برآورده شده ایستاده است که با مبلغ 3 میلیون می باشد به استفاده داده می شود. امروز در تولدخانه شهری منتظم مشورت و همایش‌های کسبی دایر کرده متخصصان ساحه از بیمارخانه مرکزی شهر، مؤسسه‌های طبابتی ولایت سوات و پایتخت مملکت جهت آموزش تجربه پیشقدم و راه‌اندازی تولید نسل سالم دعوت کرده می شوند. در مشورت‌های عملی بیشتر عیانیت‌های معاصر استفاده کرده می شوند. در انتهای هر یک چاره‌جویی طبیبان و کارمندان میانی طب و دایه‌های تولدخانه شهری نزد استادان امتحان‌ها سپاریده سویه دانش خویش را بلند می‌گردانند. بیمارخانه مرکزی شهری به تولدخانه تجهیزات‌های حاضر زمان به مانند کاردیومانیتور، پولس اکسیمتر، اکسیژنراتور، تجهیزات نفس صنعی برای کلانسالان از طرف وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان، چراغ‌های روشن‌دهنده مخصوص برای جراحی، اسباب‌های تجهیزات‌های برای جراحی گذراندن دسترس کرده شد که این برای ما یاری زیاد رسانید. مورد به تاکید است که در پهلوی بنای سه‌آشانه تولدخانه شعبه امراض زنانه عمل می‌کند. اینجا حامله‌داران دارای خف مبتلای بیماری‌های عوارض‌های حامله‌داری قبول و معالجه کرده می‌شوند. مضبوط بابازاده از شهر ایستروشن برای برنامه اخبار.
ادامه برنامه اخبار. قانونگذاری مهنت نظامی وسیع چرابینی‌ها را برای حفظ همه‌جانبه مهنت کارمندان پیش بینی کرده، یک قطار قاعده‌ها را در خصوص فراهم آوردن شرایط بی‌خوف مهنت جاری نموده است که آنها به قاعده‌های بی‌خطری، اینچنین معیارهای مخصوص عاید به حفظ مهنت بعضی گروه‌های کارمندان داخل دارند. با این مقصد از طرف مسئولین اگنتی مهنت و شغل اهالی در بین تشکیلات و مؤسسه‌ها پیوسته کارهای فهماندهی گذرانیده می شود. گزارش نوبتی در این خصوص. با مقصد تامین اجرای دستور و سفارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و اجرای سریع نقشه چهاربینی‌های یکجایی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و فدراسیون اتفاق‌های کسبه مستقل تاجیکستان جهت گذراندن کارهای فهماندهی دایر به تأسیس تشکیلات‌های اتفاق‌های کسبه و خدمات‌های حفظ مهنت در تشکیلات و مؤسسه‌های شهر و ناحیه‌های جمهوری در سال 2020 این نوبت با نمایندگان کارخانه‌های صنعتی و استثماری شهر دوشنبه در موضوع حفظ مهنت و کلکتیو مهنتی در کارخانه‌ها میز مدور برگزار گردید. در چهاربینی این مذکور متخصصان مقامات‌های دخلدار دولتی، نمایندگان فدراسیون اتفاق‌های کسبه مستقل تاجیکستان و اتحادیه‌های کارفرمایان جمهوری تاجیکستان دعوت گردیده به حاضرین در خصوص مسائل‌های وابسته به بی‌خطری و حفظ مهنت کارمندان، تأسیس خدمات‌های حفظ مهنت، تشکیل کلکتیو مهنت با راه بستن شرطنامه‌های کلکتیوی در تشکیلات و مؤسسه‌های دیگر، مسائل‌های حل طلب سمت مناسبت‌های مهنت معلومات منظور می‌نماید. ذکر گردید که همه شهروندانی که فعالیت مهنتی خود را در اساس شرطنامه مهنتی به راه می‌مانند به حفظ مهنت حقوق دارند. حفظ مهنت در تشکیلات ها قسم جدا نشونده روند استحصالات می باشد. کارفرما عهدهدار است که حفظ مهنت را در تشکیلات تامین نماید. برای این او باید شرایط سالم و بخطر مهنت را مهیا نموده، استفاده واسطه های پیشقدم استحصالات و روندهای تکنولوژی مطابق را تامین نماید. باید ذکر نماییم که در شرایط امروز که جامعه صاحب استقلال ما راه بنیاد دولتداری دموکراتی، حقوق بنیاد و یگانه و دنیوی و اجتماعی را پیشه کرده است، تنظیم و تامین حقوق‌های مهنتی شهروندان اهمیت مهم دارد. با مناسبت روز بین المللی آثارخانه‌ها، مؤسسه دولتی آثارخانه ملی تاجیکستان مراتبه نهم اقدام بین المللی شب در آثارخانه را راه اندازی نمود. همکاران ما نیز در این چهاربینی رنگین فرهنگی و فراغتی اشتراک نمودند. آثارخانه ملی تاجیکستان از سال 2013 این جانب بخشیده بر روز بین المللی آثارخانه ها اقدام بین المللی شب در آثارخانه برگزار می نماید. مقصد از تشکیل چنین اقدام پیشبرد سیاست فرهنگی جمهوری تاجیکستان در سمت جلب قشرهای گوناگون جامعه به آثارخانه، معرفی آثار نیاگان، برگزار نمودن چهاربینی بزرگ عمومی معرفتی وابسته به ساحه‌های مختلف فرهنگ، معرفی نمودن آثارخانه همچون مکان تعلیمی معرفتی معاصر به شمار می رود. اقدام برگزاری برنامه فرهنگی و فراغتی شب در آثارخانه با جلب جامعه شهروندی به تاریخ و فرهنگ مملکت، بالا بردن حس وطن دوستی و خودشناسی ملی، بیدار نمودن افتخار وطنداری در نهاد نسل نورس و جوان روانه گردیده است و با زیاد گردیدن چنین چهاربینی ها می توانیم قشر بیشتر جامعه را به تماشای آثارهای گوناگون تاریخی جلب نموده، به این وسیله دانش تاریخی آنها را نسبت به گذشتگان زیاد نموده، حس افتخار ملیشان را بلند برداریم. در دایره این چهاربینی برنامه‌های گوناگون فرهنگی و فراغتی پیشنهاد تماشابینان گردانده شده. هر یک تماشابین آثارخانه امکان دارد وابسته به ذوق و خواهش خویش برنامه دلخواه انتخاب و از آن دیدن نموده باشد. این یک از آن چهاربینی ها می باشد که شروع از سال 1997 آغاز گردد در منطقه های گوناگون جهان تا به امروز برگزار کرده می شود. در جمهوری تاجیکستان آثارخانه ملی تاجیکستان همه ساله این اقدامات را عملی نموده. هدف از برگزار نمودن چهاربینی امروزه این هم فراهم آوردن شرایط مساعد برای فراغت فرهنگی ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه، همچنین به این واسطه جلب بیشتر تماشابینان به آثارخانه ها همچون مرکز علمی تاریخی و همچنین آثار نیاگان که در آن حفظ گردیده است محسوب می‌یابد.
برنامه انعنوی شب در اسطورخانه ایمساله از سالهای گذشته فرق داشته. در آن 18 برنامه فرهنگی برای گروه‌های تماشابینان، خردسالان، نورسان، جوانان و دیگر قشرهای جامعیت دایر گردید. در چهاربینی ایمساله نمایندگان کورپوس‌های دیپلماتی 15 کشور خارجی اشتراک نموده در گوشه‌های علاهیده نمایش هنرهای مردمی و آثارهای تاریخی خود را تشکیل نمودند. امروزها روابط تاجیکستان و ترکیه در سطح خوب قرار دارد که این همه از زحمت‌ها و تلاش‌های راهبران دو کشور می‌باشند. اشتراک ما در چنین چهاربینی دلیل این گفته هاست. در این نمایش بیشتر ما خوراک‌ها و شیرینی‌های گوناگون را پیشنهاد نمودیم که فکر می‌کنم به تماشابینان معقول گردیدند. در این چهاربینی اشتراک نموده آثارهای تاریخی کشور خود را نمایش دادیم. از توجه تماشابینان و مناسبت آنها بسیار شاد هستیم. با گذراندن چنین نمایش‌ها می‌توانیم در شناخت فرهنگ و تاریخ یکدیگر بیشتر آگاه شویم. در اینجا لباس‌های ملی شما به من بسیار پسند آمدند. چهاربینی شب در اسطورخانه اقدام بین المللی بوده. هدف از آن انعکاس غمخواری دولت نسبت فراغت شهروندان، مساعدت نبودن نقشبندی اسطورخانه در ذهن تماشابینان همچون مکان فرهنگی، جلب بیشتر جوانان به تماشای اسطورخانه بوده. عین زمان 120 کشور عالم و 30,000 اسطورخانه‌ها همساله این چهاربینی را تجلیل می‌نمایند. بینندگان گرامی، در همین جا برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام می‌رسد. خیر، سلامت باشید.